Karihngihn na ikaw na siwas kayo Yo. ikaw goes long taking standby. Okay, taking the go. Kayo na siwas kayo tamal share. Right on. Okay. Let me Frank ako long person. Lomalap, closing card, along with option. Taking na. Kayo. Okay, kali kayo na siwas kayo sa makasing kala. Kulon singkat masimit ka Moulash. Nakawasak ngay mashlo shinge. Wikutyang inge taking Tresco. Le Minister Frank taking Isena na wikutyang Sir Letara Pwacye. Kunokon ka wiki ngayon. Lain ba na special tiba ngayon? Ano lain na kayo? Na ngayon sa ngunin tayo sa Moulash ngayon. Puwesta mawigatning ginaan kuwas fingoy nakmanas like ko share tin like ko share like share even mo sa serious na taking figan Seattle Lumalap. Amo man kayo check na fast limit. Wo katna pa aw kadilaki dari kat papelaki dari matin faske katna pa in ray plus ke in kain fast na meta nage iplok mga kilin nga mawona ash kata mama shina dajakta lensa pa check na fast ka check na akut na met o sen full wash ke nugin mayon lash be fast na met ash ma Paye na ma Wikutyang ke masla le Minister Penson ayepe let tamil crossley na matlash ma shaknam dam in me masla penge ale in ek proy taliksi natin siyan Pwacye na Felipe kaya kilane kaya mga taga na shishka din ito ala topa assurin gat na bapinaw siya mingale engan gingan taka in kain we goes fellowship kalan mising ya kachak pa na ako ni maing ash kachak pa na ako fascist na vinen clean dexis kat duton pe tugun managawa ikay po nga okay okay gder dawak life flash na nga siya tegin gesa kasi proy tegin sena lemon friend na schools or afasryeyacn may fakir klasyo sibe gasin pangat nakatakon ke kunokon lasyo. Excellent. Ingin nga sa ngunso ko nga nakataka proy there. Stand by. Okay. Tigin malo. Kayo na siwas kayo nga tigin interest kalpa matayang we kipensinge tamle Shirley finan Ontario tamle Frank finan Federal Way ay beti kinisena finan Ilo katunda faship program singe Tuesday na kayo gulo malap to siwas na kayo matunin kipensinge damit tigi kat fast na meta naknas we siya Kihtacl kadin we kat ke
makatashkya dangon lalin kolkat nakmaskat pray speed bebashta yetom kat flatlash kat Moul Sifanna kat laleprem kat lalaishi kat la Jacob kat siya sa pala matsaplo na finances kaya natalani yoroshin kain ikuya siya Luhlahlfongi singe yoroshin ka ekat kulo malap na sinmet matalash matyepe pule siya ka afasryeyacn ke fute Luhlahlfongi singe in kain akshukshuke neke misinge katin ka pen wi ekin met kalan sa plan kat kalan kalan sabin kain Sifac Orekma singe papakat ngadak na siyong kipel singe in kain da kain ni Inse sila siyak siyong kikashalom ngan lom in kain anfin makatash kenge kaywa ina na siye shuene ka shuen pakanyeng makol dalik na dum yen maisis kumin kain ftuto na yorosh sila siya shakataye lasha in fall na ki simlilan malututa panang kipel singe kadin kain dupsha kapsha malututa in kain di na ki Moul lash misingin ko na ikatyakpe isme file ke malututa in kain dutikat yok ginagawa no selos na kayawa masak namday nalolola lela ta fake klasha in kain yukuye futen Luhlahlfongi singe yorolos kayawape enaknas wela los ka wikat kayawa in Ahkahlwemye laban lang silong met wiash masak penamda in nakandala ke pel singe kat ngishe ta kolom ke kaslom in kain pralapem tanin cielos ke kasinge los pen kayawa manas in mano kamda peke pelin yokshala kat ngishe siyum kat papa kolom in kalem na Ahkahlwemye lagum kat sifan na top na kailya na kayawa ashurum pake pel singe kat ngadak na siyum siyak ke kasinge kumen wikat kolkat ke kasinge kat Luhlahlfongi inge la kume oro apena kat fakulo malap na siyum ken won na tum Jesus Christ kat fakulo amen right lamalap pela pange mula kat siyak la afasryeyacn tamal shirle nga flon na tasum tamlil frank dignisena in gaben kasta kadinet machule dishkeli kejie masham sham makadin kain afasryeyacn tawan masang ikol lamalap Okay, tingin gulo. okay Lemon Frank, tingin siya naglos ko afasryeyacn guest shamni guest ko announcement ma in Pinecombe Alvin Odaw Klagyashloman go Ducks. Na mire viden Pasadena California go na shum Klagyashloman. Na ngayon ang ngayon belo na shum Lemon Frank even kung nga sa afasryeyacn is Shamini Geslan, Ahkahlwemye le kumashe oye, ngali le ngakuden room sumatakan. Ano ang madam dawi met. Glomalap tamlan surgeon room singe ret na sana gumpe kashla kan ma pe tape ngon wo benan kala na bana ngawi ko was well taking lasha in kaxin gat ke kalang lal na ses SB pension na shela na jikden civil basis in sie ke gas wola na lal gas kala na lal na bana in naklen ko was na ma ilyak penan kala tarin we got sie in sie kaxin gat kislela wo singan oye lasha gidan tagani Luhlahlfongi tagani nakke tagani samsam kun mai inge ko Luhlahlfongi etta la mai kolgat la nage oye mai kolgat nage Moul misle glomalap ke ensinge pensinga na kumli ke ngashwan Federal Way Washington State kada ngash ke layan na likange tegi tres kalmam tawa takat toto na layan leonge kalwon na ipangan ngash ke na ana faklal tamlan serlia sharia Tony Lashuika like click like man na gawain kan fashion Kastan Gatin ana got finchak kun gidan mit glance up aru ka lalmit met wala na lang gat non fish gidan kan tafla kas gibeljine bangan marshiru ka nga ko ya lang gidan we Karihngihn kolon weeks jinan ana nga magalaman nga Karihngihn Tuesday al tamlan serle mante nga Tuesday Valel vlog Wednesday pe so taking dress kalel daga at not daga taking isena daga Kalimberg mangan kewa. Finohl takin jesi
na ban gezi kya bellan gulomalap tamla sele take interest ko Kung gulog de somne fakta na hilo na digrisena then afashe may siluwo nagiplang gasin ko digrisena walom Kaya kayo nasiwas na kayo nasum tekin samangan sarle kayo nasum Frank alle Seattle le tariya to launching kat ke post na kayo wala ko mga na fact la kunokon lash ke Facebook page nga Ashtari mashluan to yak na Paye ni no sito ko ke week na nake senri akataya nake senrian. Ama pangan masima nga ke sam ngan fact oyeku na siwasa. Masangin nem take interest ko makum ngaling cash lamala. Pangan nengi na welcome na sing viewers na kayawa launching kat ke pelse nga nilangon na linak Pwacye gas la lina na kinala. Lamala. okay yang interest ko ikaw ben assume ay bel que gostas que deixa que nós vamos que não vai lá só que deixa que mante nga festival na que limit for the Ahkahlwemye and mante kat Finohl na que mante na katek que Soakas ko Soakas malle fall na siya sang akas makinigat ke Moul la so imo tawagin Sifac na que mante an in fact mo Karihngihn masaplon Karihngihn masaplon na Mwe Read singa ke Soakas sapta tolu Soakas tolu for kinigisinga ulan Mwe Read singa nga kuminchigigden ipsusuki Arsh ip Ekuh mana ke Mwe Read singa kumbin men ke go read kada read pa pala kada shike liye simuisen gas ngan Sham sin verity ananas wikutyang ananas mongyak se na sibe read fan natin. Na kada lang nage fosi ako so an ila samtram kun ona in ngos in fastugun papa se ko got papa. May ngos to ko nang fastugu ukay mga fashion na suman. Nga Ahkahlwemye na suman na fos dibiyos na gawan ko so an Tigun ngoshingan na sap na kose in free Luhlahlfongi man in lem Jesus Christ. Fosi kus na kaya ko saan sap sukupe na sap kan ko fact mo insang singkat pa fosi kus na kaya ko saan na fosi na gisinga ulan Ahkahlwemye le Ahkmoulyeack lem God back. Na bangi koanon Soakas ko ngayon. Ke gas mas sumla. Given na kanyang given na company mo, regine company si. Nang arala ka in company sila register yata when that are ine pa Pro TS man sa ngagas maginye yala. Pro pa Proverbs T didara T pa 3 na S pa 6 Proverbs 3:6 Soakas tolu saptawan ko siya man sa ngagas maginye le kinga flash ke Moul finvel sige ngan isam ngan sang singkat ngan isam ngan sang ipel na singkat and dia na sinmaita na bangay Soakas ko ng usina si kuminsibe non ko nagi Karihngihn yan masaplot ka na usip Bible nata siya ako minta ni Ready in mo fincha ka pa kumingoin Hindi masing ako ng luxury na Ahkfashreyacn pa Luhn ko makacham kun na phone na mga inaske Bible katusi koanon Bible sham kun minash Pwacye Deuteronomy fact mo kudente isla finne Pwacye sapta longo ul fosingal yan Ahkahlwemye kudente isla mga inge
mayin maing usi kashat na singkat na para kikat sham kat ina na kati usi gaslan kati na yematash kikat sham na kan kumdi ke fos sina ngarit fos singe fos akushan pangay ngoshe ko faxe in fastukun lutilan papa ngoshe in fastukun papa kumdi fos singe fos eda ko inge talig nimet man kan labang luti na sum isam na kay wa mga fact na suminaro kumdi sige caption ake sham lan papa na sin dalig si panga Mwe luhlahlfongi efe akloisye Moul me Ahkinsewowpyeyucklac. Nakakachamkin lamon na gepapasin chambre to shukta. Casting mata ko yurin lemkat. Nimit layla kaleng Inse Paye ingwang delikiko. Kapriye in kayawom samosla in siyo. Kung Finland na tucholam isaptaon ko sipangan sham good nga. Actually akes mo kinyekot le kastan kat ina nash ashin kat we kat na kat fashion away. Na kung Finohl nge kumefa oy urine kat maito. Namnas highlight ye ipsingan. Nga kung fin kapriye kastan kat fuliye in siyesh kume oy yemoton kat me. Ngayon may ito. Nekalman ako ising. Kung di, example na fushesh pa. Testimony na fushesh pa. Kung di gumikasya na parking lot ni nila, suya ngay round, chukla na park pa kaya, o kumiyame, kumikit mit cleanse up sila ka. Kumiyame, kung dahil kroya ko mas stress ko, pull out, i-get cleanse up, kumiyade park. Katabi na kita, by chance, nasok na conviction na lawyer na kita na, kokolon kat pangay. Nga sa nag-iiplan shoot pangay. Nakabilib siya nag-iiplan money mo. Kung Orekma, kung afasryeyacn, kung make pay pangay, kung mga sukla, kung may Sifac cash pa yung. Pensi na kuminyan na o mo kumatay kildyo nga ito na pengloman, koanon pengloman, ash money, dahil sa mga kumdamot kumayash. Pangay kainin, long ka lang siya champion. If in kat Moul siya, yematan kat. Yematan may ito, yalo pe. And ko fast na wala, may tayo nga anin champion na siya, may tayo nga anin soon ko. Pangay ipsimet nga na, ipsi akliwangan pa siya ang na kaiplan, kuminsang, sapso ko pangay kuminsang, luhlahlfongi luman na lemkat. Pasimekos, luhlahlfongi, lemkat, kain siyom kayawan, nimit luhlahlfongi talom si Vena. Kumli, kod may ito, yok na may tfosha. Kapela, kat aski kainin mukui. Kat tauyat na ki Orekma, Paye, may talilong si. Nakatliksyon naman kung nalamang ito kauye. Panang, iwes, katliksyon na posh kaya kawes mo, bangay matakal kay kola si Fena. Gasin akay sing gitin luhlahlfongi lemkat kain siyos kewa gitin Inse na foson ko shol daga akay faxing ni sam lemkat in mahana ko kumaro Ahkahlwemye in Kihtacl na sum kumdi in Kihtacl kum siya waste time kum siya sisla mapelo moro mas mahekang lalendom kumdi ngatlik nephew sila takal kuam ne ke weekend na ngayon sa Moul often, fresh Moul. Katsisla awal ko. Orekma gimasing ni connect na masala oven na. Kufla Orekma. Katsisla awal ko. Katsisla rin na phone si. Sikikitan repair parts si. Pangay ko nga fa nag-iipsisik pangay. Nga kung pansisla na gaya, oro makasing na wengin makatiske. Bakit Kihtacl kina? Nimit si Finohl ko kumin arda na fa sila mit itlog. Kunting sivalet. Siya makadil ka sa yoko pa mo din sivalet. Panangakum. Ino na ko din diyan sivalet. Na po si ikos na kakali ko sa pangakalim nga gitin si Finohl ko mo kuminti si nimit si Finohl ko mo arda na fa. Gantin Sifac o gantin sanging singkat. Pasal ko siya. Kung Finohl akay monum suit ko na sim. Kung di
brother-in-law sila ilashin aldakam tayo amo anginam del sumige Facebook liye ngayalu San Diego nakasang ilalu ila iliyawon ngo yukumendan ke ngadan nage mamol da le force na upe matwal yin na dalish na mato min muktalik mugud po papa sing ilalde insenen klan sa plano na singkata pange pa fos algos kan if ekkay modu meyin kat fin matake malan ka kat Orekma kunkum hiltikan leirain ko in kumin sa fas ile akne ko we in fall na glan sa optimal pangon kum na ke esan kumfin akos mga sa ako na fosya na gising ulan panganip sa flasen kita Ahkmoulyeack ka san singkat fosya Ahkmoulyeack ke may sang lom na sil ke may kashap lom afasryeyacn ke imelo gisin siya sang challenge ya Ekuh nga kumintagan ni Luhn na ke nga kumpeleo kat sang afasryeyacn pa siya pa tithing got song sang afasryeyacn sa plon God. Got finte kalme ba manas Luhlahlfongi lasho. Guten te Moul ma sila got sumsang sin God. Siya makate may ta weng mitliye. Pangit is a test of faith. Pangit shikashak sila ngakum Luhlahlfongi na Paye God. Got fin fusha siya minsan Finohl me gosh. Fusha siya minsan talase. Fusha nga kuminsang dali may kosh. Fusha nga kadamdek talsing o grep na lang lol kadamdek shuok in dali dak ya. Bible of fact kuminsang afasryeyacn pa siya afasryeyacn. Kung pinura tao sin sige weekly wo. Na afasryeyacn siya afasryeyacn ba tao siyo ko. Shikimod ko nakamot Luhlahlfongi fin matake ako silon kat. Church lon ka at ka alulon ka halif ko when katinak ting able na sin government as a matter of fact kat Finohl sin kate by cash government able na sis min masimit kat proy na sin kat akos masa pa ako lon kat makumin liksinit na Luhn na kipsing sap mo pang masing ngakum kat ro managwasay masing kat patatlek na sat mo para Ahkmoulyeack na fasing ulan kung Karihngihn niyen full malum even na lagi weed and niyen wine lum even Kihtacl wine ivat na le kung ivat te nafto do le ke mama ashruman kung Ahkmoulyeack bel na kayo tapos ko na siya mandian nga doing siya ng Luhlahlfongi lemon frangi dito ka tuku kasi ito ka version vlog ke uniste na evinas faklos ngayon na oyegin pelo na siwos Global laptop lang sila nga fina sil taken ma finish Luhlahlfongi mo is ade faranan ke two step ano yung kumdal yes lang Global laptop Frank nga na awalkatlin fak alam sila tamle Shirley kadin afasryeyacn gulo ki akatay na wowolalin kain bangun kat kadin likiye Luhlahlfongi lasha yurin kat ke may fakek wowo ki Soakas singe interview bagas maganya kat ludikat and si mga alengan ki mulitutlala pa ipsafla si mal samsam kengan ngat masap ki kastan gada fako inge anjil be revaluate ki Ahkahlwemye silal ki oyeku ki first fruit ngan si dapat singaw singan ngalengan in long ya inakas maganya ki mga nintalala bondage look na ki provision ka nage overflowing ki milk and honey makadila ko lang na siya Moul na fast si madash kenge amal Shirley lamalap kaya katay na kalem si makumakfashila in shamtek akatay kunokon nash ke kasi nga pero nga float on siwas lamalap okay kal tingin bulo my friend yes global laptop lang sila ay pa na kasi mga isla lang sige blow kasi nga gawad ba kung Karihngihn kung Karihngihn ki kapun anayin ke faklasin anne ke oyeku sapkunyak na jismen agosten chaknash ke agosten misi ga chamram ke wiki ga chamram ke Luhlahlfongi Moul
koanon ne angan flow sige fakken gaslugan na mga kalme kela mesing Luhlahlfongi Moul Victoria Luhlahlfongi agosten na pa misenge ke tuste me naxlash ke tuste aske meto sinaulit Garcia na ke George Mashamram gen ekle subtopics in vak mo ekle lan Jesus na svesilash ke kasin ko vak mo with Jesus Finohl oye si tagangan ke matawgen Mashamram jilash na fakla galim darila Messi svesilash ke vak with Jesus Finohl ke Mwe Read vak el vak mo loma laptam len serle alla long lana Paye swol ritla ka tugun le non gors Jesus elisel Peter at Inse James and John elos uchak na Finohl na finzo ko all verlet elos bukena we kelos lie na Jesus el ekle yemedal sarum rumadala na fata en nuktuklal arle na farfars bekapa pangan mas masikyak ma samrum gun transfiguration eklelan lem ke elus met tamalun tutolu lal nan wela luchak nan na vinkain ekles inge nan trakman na Europe komisenge enough Karihngihn last nage kdette tanin fong lage mangan sikyak na siya ke katlie elos lie lemel wela los na uchak ke Moul jimay los na gawaplagan ke Moul ni kwa uchak te soon så går Finohl flight kan den get book of na elos netag na lie ke ekle matan lem appearance tan lem mail ekle na ke oye si mail los ita ke elos mta ke ikwa in the flesh o ekle si kan na ke serum room si mail los ha ke na no pe serum room ke metal na ke book of fat serum lan fat farfar bekapa casting bekapa ka pa farfar si ma arilena Nesnes finne clorex magatlie mo elolla ma il farfars ligi penale nesnes ke pakapak sene apadan masikyak da seske masikyak da selos ke mo lutsengan ke nga we go read in nanga gen ngalie mo hastan in vongles lakke na ke mangan sikyak ke plan pensi benanen na mutamal lut tolu liela Moses Elijah Samson da sitlem Jesus na Peter el Kasla factness in Jesus lem arila na walk got patay ngayon ko vilong siya nga masaya tolo when acted CSU Moses CSL Elijah Peter nga kung kalam ke Moul Peter el sa na show na ke mapel na kayo na Peter siya nga el alana mugugulala na sa na ke mukuya Naspena ben mo septepe na ina na galam kuila pena. Leki ben nagat kalim ke elor ela oyela ina ne ke fasfiko foil jam ngate lafagin kom la kai no ina gati ta Moul Peter. Na ke pensingan ki kata puk ma gate ke puk tolemet ke ulen sasya lo sagate kai no yesin jam singe tagana sis kalim gela oyengan tagana aspena faximo bidel depena kalim ke mas in fact lan life foko in fact lagan mesi sikyak nan zokta git belben nan askanin ma sikyak eklalan lemin jenan Peter el gas jegalos liel Moses Elijah masit kana sin person agitan Shamram kundel Moses Elijah sikyak ke malutlut sene Kingakum kalim gan ba pel maga Shamram kun Moses aga Shamram ke masam koya maga kalim gan men book to mega shemet ke Old Testament and Shamram ke Moses pa Moses mas ke masam malem gadel sap na selos na ke Elijah sikyak na kan ni na ke oyelan bit madam a prophecy was sikyak Shamram kun ke the kalan lem ni ke saflan lem apanan kita kana sikome Ahkmoulyeack oyeluan na elosaklen vikala Moses pangi ka Elijah pangi. Na ingitin belben nangan na mo pukanyang singan tako. Kel kaska siya pukanyang na saron rom sonolosi. Siya pashain pukanyang me fa. Eling ewen kula siya knati. Siya ngan siya woke. Kos long all.
Yes, you pensi magot compensation ke John Baptist baptized la lema. Inge wen gulana de. Na li pulo cast da ke for sinen we for son gosh. Ke fos lemme gosh, I'm sorry. Goes long all. Goes poro mal vaga. Inge wen gulana de. Goes long all. On goes in wrong. Ke met malut de los long persats. Met malut met tonu wel algan met malut. Los arlena sangen. Jesus il dagana year all those kalalos yefak tuya nemit sangen. Li oyelan lem nasish ke il dagan comfort igat ke mga sikyak at ashna pel dagana sik and spena non kala. Fin mga sikyak skala na tanin foglag. Finash non wolan lem kat nan yuruk na kay nagelin mainge. Fin wangan yuruk na fkapain kay nagelin mainge. Naban naging compassion na ke oyan na ke mga taga Sifac las nga Luhlahlfongi Moul. Finash the Luhlahlfongi said yuruk na kay nagelin mainge na kay Moul. Mayan Jesus il tramtram ke plopel jinga ke miselal. Jesus il tramtram ke miselal. Mise se mamaila taga katli ke masap na ko ke Moses sikyak ke me tramtram se me ke Elijah sikyak ke me tramtram ke me pala mangan fact mangan ke plan lusen pel na loyalist na Jesus il taga inak fascia fulfill plans ma ultimate plans ma gadilak yana sis katin makain we small sena. Na fin the Luhlahlfongi la ko kay na kita kay nakelin masna. Katli ke akataya puka akataya na ecclesia na Jesus. Ecclesia na Jesus nge sarum ro the fat. First pakapa. Ke wolen alan God revealed jeno. Wolen alan God Ahkahlwemye through Jesus the Son, the one and only Son. Ngepe ka chamjam ke dia pel le subla ka charam ke ceremony ka charam in galimse kilim ka tel takain wala na la na Ahkahlwemye kalal na sin talita din Israel ke week pedage verses lalos. We sing as you better na si kum kalim singing kain Ahkahlwemye na si kum Karihngihn ke plans wala gat na si kum. Like na Karihngihn buying ash my lagula na si kum ma wala na Fingat Luhlahlfongi, fingat akosten na kya. Luhlahlfongi la siya ikesla, liyetin na ko, kadin kain liya mainge, akilin. Lagi Jesus il chamjam kun, it's will be chamjam kun bisa lala, sikya kainge. Na ten kita sikya manutu te kalim kya. Na banan inais kalim yok ke Mwe Read singe. Treat na ten kita siya treat sap ta met liging ang dakta yan na sikko kalim ke masikya ngaksin siya gipena ng jil tablet sirle pena metling asam na siya fellowship rolling going guest na pena sikla basic at samtam na pahingi mawala na lang na bata men si fe oye mako kikyasin ko kena sila lo siya pay kaya kasi na lang sige ko Orekma na osha time la osha na bang matagasik na yuruk kompisenya. Viewers na gawalas marskan, kataga ni asik pole, niya malututsenga, ingay ni kesa na sikum na, beesin. Tabanan kita kakalam na sikum senga Ahkmoulyeack, layla kita Luhlahlfongi. Layla Luhlahlfongi la siya, esipa Moul senga na siya. Pangan marsyo ka tamlan sirle, tamlan katikin ni siya na finaya. Ako lalak na kimasingan, Luhlahlfongi lamangan na kayo. God wala na lang nem kada ikesta penasis ke katsuka. Kulamalap. Luhn Frank, tarila na kulamalap kya kito yesingan tako federal way. Ikaw na zoom Hilton aligtalag lagaslumon congrats ke makumashkian klibite tawyak nan kakaygo malasamat. They can just go forget hash mataka you in weighing akde na kalams to Luhn Frank. Glomalap tamil shirley. Alla kalim akata yelal tamil frangan. Paye katagani na Seahawks nga gawa katagani Seattle ngina. Seattle Federal Seahawks Tingin forget. Glomalap singat ke mawala na nga na
Masih mata ka nasikan pa. Pwacye kan met na tolu pa lusek ngai kan da long mo met malut tu singal luo. Banga sima an sikin nan ka ke fo ka tolu na sil tale lusek. Na ipse to ko saya ngai pa fasol singan fakla. Elos dialek mo si se laitya. Agatlu di ke buk medala mo si sel dana wiorela. A buk singa Ahkahlwemye gal mo si se laitya. Bangan kita ma eto ko na sikkeo na naki sharom room fast pukapak si mail tram kenge. Kingam da lipsige lagata yange alayok na naklak kingam edang benilang to bakla Mark Luke Wibermon malutut singe. Na para nga fakla nga engan kyo kisim lang masing ke kadin chike kisinsiya kya foka tolo na sila dal bawal nge mesing me bana nga wit mo siya sila dal fungsin matamalutut ko ashipesi wanga masing matakana siga na ngamot ka na kela Moses singe pa tram kun la elpa samasla pukleme kons matamal sila lakata ke wik talagas kisete fakla Ahkahlwemye pela mo choose nga ala na wo na Paye Steve Jobs Pwacye mo choose mo kadil gesta na sige iPad singe ka nage Apple computers ala na me katliye me Pwacye wealth lalaki makatita kaya na nga me ngaitang liye na kaya singe la lemel ikas na selos nge bangay mataka na sikala Mosisel bukto limego simet ngan analan representi pantu nage Genesis 6:50 ko soekyek Deuteronomy pada ka na sika na ngaita ke iplalelay chan gla bangen sa shuftaga ke iplan met pala magat itakel Isaiah Jeremiah mange wala lang Elisha nataka na sikla imdawa ki kek na sin met tamalutut nga mengali na ke kunokon nakakita ko la si Finohl pa kada sham ke kitasto na evin pange oyesi malemel ikas matash na kaya la el flokon ma Moses ke pelsinge el flokon ma Elijah en si man si ka pa kat mo ke fan na itel Moses ke enel bakwean ta en si mataka na si ka malutut singe Ahkahlwemye la matamalutut nga liyel na kalmeye na sikpa me el Finohl ma el Orekma konol kadineta ke siyakosten la pang fin nga kum siyakosten ke Moul lasha nga tang lila ana na deep na sik malutut singa na ke tamlel freng ila kataya na sik na ke fast la singa na ke ekle na ke katemo me glorified form si pangan nara parang fakla malutut singa le o inda ka na sikngan nan ka ke man kadita pa ke Elijah la oyesima utakyak inak kenan kasawa papelita yakken nara Ahkahlwemye mo kenala sinsiyak singa na burning on Europe pelos sin na ke matulungan na Pwacye na pau ngalila pa lemel usyak nge finasen sima siaps aspesilos ma Bartolome ma week pe den asimle ng atin ako na panganen mga ke etaka ke klamala Degin ugulo ko dalang bosek. Okay, kalwuna. Amo degin amo kasi check na lal si pa kumsiyak na ifo ko mito ifo ko illegal na. So belo dik ba dan pablo usina sesh ma falk denito. klamala Ila sikyak fakya ismana ko masimla kadam ta ke para ka magin got the display Apple e-version siya may biyaskin in kandi. When kada may tayo dutinis siya na isyo nga na naklalos na ke insang falas la mamawang inan. And now or siya nga makten victory na sensen kun in mo ganda aske
na kasi siya na wuos ba nga ni kun le as mate coin the pok la ta lay for mit tulungan nga lame lito nakat kalam gela mit tulungan ba ikin mit cool ma il sa posak na usira siya kidan non ga kat fin ta farma ite ash selos sa alle sast alle pushle na min guessing this lang leaders are not made leaders are born made my Orekma ko dal na Sinenyak inyak na in made cool na sisik so nga kanikid na matok na kaya to sakta alle fall gidan gisensya kunusin na siya gidan cham nonetheless lemon friend gulo kaya akte fanen siku makfashila na shishko gidan ashke ko tigin el fact masi luan sa mo kumdel Seahawks Bana kung fact ng tamlad sirle el fact okay iba fact ya okay kita mga ito kung malan charges but yawa sa tumtu Wait, kaya tayo bita siya yung team manas juga kan. Medyo mo yung juga for the Dallas Cowboys, this one Dallas Cowboys, siya di manasa pa. But anyway, anan ka masinan ke tegen el director ifo ko met tolu na. Na mo ngangit lali pe nganon ka nake first ten nga kilo so ay tuili all in fact nimit fact na sin met katena masikyak ne. Nimit shamon mama sikyak ne. Nigga na pellan lemelan taka sikyak mga access fiyakla. Now, and it is always easier to handle a crowd that is so small. When we come with our own package, we come with our own personality. Nila ke kat pangonom met tamalutut na gewangan fogay nas casting at Thomas faith. When Thomas ilwan out there doing something ne or altina we lemel the car. Foko Peter ilwan na we mangan ne ke lemel vakmo ke ko Peter yot inge. Nga masayla church aggressiveness lal na ke elen ko in mit mastul met tamalutut ngan. Lemel gasla element. Na God of orders yung may lock yep at lens up and mit na gawin wadil siya mastul met kalens up may bakit kalm kala Judas pa Karihngihn na art assignment lang with na kiyoye siya na synoptic books ko synoptic readings kaya nga nagasilin bakan RC reading nga bak mo ilos arila na Michael abanan mga nagawa ta ka na si komisyon la pangan makat ka liye may guest lang na siya kidain ka liye lutput kita shock ta mas mga wigom ano tamlan sirle te kain ta pokla pa nga ko fanaksin siya gibe la fok a lemon pick those three da archipelago may kekla na siya pangan arila na wona Paye pangan mga live may taka pa ke sipel may tople launching ka lo ke vaccine tingin sa kung to ko ashfaq lo Kaya long fact lum dahil nga mo may ay pa na fact si Karihngihn mo use fall na ke makat ko handle daro pana kung dahil fact ngan uli mo dalin de shamon sabi fin ilos sa mate akwa Luhlahlfongi lan Luhlahlfongi na so excited shamon kofin ba mo saying sab kita live ma katamot ko na cash me saying na nga kingalingan nga Luhlahlfongi mo kinga wala lemon frank soup pagkain pa malutut sila ngan ke wait na nga di belash pa kasi siyak ta ko ke pat soup online ke kasi siyak si penalongan taking ifo ko may tulungan pa lisa na siya to plan may ngan ba mo may Peter lekin si leader John el katitala the fact mo is the one ma Jesus long say na James well in fact yan to siya nga kung ready po James ala na
Luhlahlfongi pa yok yan cham lai ke malo. Luhlahlfongi we Orekma. Finwang in Orekma, Luhlahlfongi wang chupe. Naro king ariti pe nanganon ko pe nangawe pe na teginin non ko itsilkel Moses ngan. Week na tarya bakot lutila. Kishu pinilorela Ahkahlwemye kash ko shaklang na sinme naro anayin to panisya kilet to wikutyang il tu na ngayit la kadil la ngayit la na liye to shokilet to wikutyang tail pa usak mo na mo Orekma kanolin Inse ngan nga share na si lemon friend la Orekma kanolin Inse nil Elijah ifo ko il Elijah sipengan kisin siya kata siya ko ikota il Elijah piya mo pala saya ko piya mo Orekma kin saya na mga liyak kaya pag yung proisiyak ng kalim kayo mission si Finohl kung misingi pa katingkan use mo ito na kimo mapag Paye nangan bring back mait lalo na yarol na mait luwe Orekma kin ngan positive lalo sa royal school la ni kinasaf Pakan mga liye melutlut dengan nyok na pa kat fin ay nagkikos pa kat fin pa kene alawang sa fly Tagi pel malila ka tingkan ko na yakmangan pangan makalim love ke tangala Luhlahlfongi is miss the love mo ilpangon met tulungan pal na kinalala pangan met tulul sila pangan sila lala laman lang All right. Kaya global lab. Give out. Kablan sila. Out. Shabram. Normal lab. May si mga last sila pa siya. Kilong ngayon nga. Tikulong long ka tayo na malvag. Oh. Alin na lab ko kita. Global lab ka kay Liela. Long ba salto. Una. Kaya wisim sa mga kofla. Wala nga Liela. Papangan ka tayo na mensis lang lang Okay na. Una. Umma exact natin na lang Pwede long. And I have a flock of ma. Okay. okay Tente ikolya. Okay. Ay wuna. Te wuna. Slak lukke. Pag divas na namid. Uniste. Uniste an. Gda shamram kun. Uniste siya nga. Fra nga iskum namid sume. Nga iskum na flokin kumme. Uniste gda shamram kun. Si fesi na uniste an fact mo. Mwe Ahkahlwemye Inse Paye. Mwe Ahkahlwemye Inse Paye. Singa lutilan lema lemel luti ke puklan Isaiah. Puklan Isaiah kat kalam kele. Puksingan ash sapta ungolon goshke. Na puksingan Isaiah oyeku yak mo lamayak mo el kitin Bible. Dagin Isaiah kumpuan caption na Genesis. Na kaya po siya kumpuan caption na Pwacye ko Revelation. Ko na puksima label reading pa fos medan ko to na ilskile na ko to yan. Kasama na Elijah. Kasama na Elijah. Siya Elijah mariting Ahkahlwemye na as wengin off. Wengin off fashion yeto do dafo. Yeto do dafo siya ngaki kumin Sumosla si Siskay Bible diman ko. Sumosla si Nuhtin kaya to dafo nga. Tama siya nga. Takobe ike Pwacye. Pwacye pulan belsima. Min ki belsima ay samma. Belsima ay tako. Eyas belsima ay wengin kuf. Wengin kuf ne para sumosman yak mo Elijah. Moses pa ito kan. Mayin. Moses ila tako ki Pwacye. Pwede ila ikol siya na kikuf. Na katkalam ki Bible may tulungan sumonyak pense nga. Na hindi nagel name nagimit masingan. Bangay ba kuto mama sumonyak Mwe Read nga. Kalmen Mwe Read nga. Ngawin isla la me sifesi nga. Kami ni siya kalam kila me sifesi. Sifesi lang Mwe Ahkahlwemye Inse Paye. Luke sapta akus. Fos lungol akus na gito yung ulan. Fos tayo kaspangan na
kulan usia Bible nanti ko mga komentary ni Read. Luke, medo mak Luke saptakos. Luke saptakos fos longolakos na katulog mo. Nakita may chicken to ko Inse nga nakabindi Mwe Read lang. Layem el matag pang matag yan pang si Belman tak fakat-lalan el reading scroll singan ke pukla ay siya fani ti sun sapta longola fos longolakos siya. El tavla in fact nga fact masingin na suwos siye met pala tiena longkin yakinensil si fena. Kat kalam gina limil mit Nazareth el matala Nazareth el Suhpweyucklac vinen Nazareth na mayit finen mo shangal na balvakle finne mit pala si finen en sile shangal na kuvinla nage oyes mo sa inge pena masagan sikat mashlos pena may clash pena pamata taun kalain sa plash ko pamata Ahkmoulyeack na tikala mo kitan tuwi Kadinak din fashion na med, afasryeyacn sa kung pinasryeyacn sa kung nila siya ulawan, kung nila mait puyo mga line ko, pangay kasi prophecy sa pangay. Limit fact ke was tong lagos ngan. Exactly. Ngan fa masuwas. Kung nila gasing siya lang, verily, truly I tell you. Truly, kalme ba? Verily, I tell you. Nagagas kalme ba? Amen. Ngan fa na ba yung nasumle siye met kalansap en met palsivena eshangal kaya Ahkmoulyeack kaya elaino nga fact na pa na suwos le postong mikos le post Katinmas in Israel bel in bellal met palaisia kibel si wengin off kilusen yeto lutafo pangan yeto da was ram kule shella lab sa sikyakwe ne inge Elijah iltia Suhpweyucklac na urine siya selos in Israel to Suhpweyucklac na urine siya Katinmas patavin ng Saraphat upgrad na Sidon na may vaccine post mo din na wangi post mga kasi Suhpweyucklac na Inse Paye somnerun sa mga Inse Paye sa mga Luhlahlfongi lalan ke lame God Apos ulit ko siya, tafin reaching and Ahkahlwemye points actually nag-emit mas, nag-emit lepa. Apos ulit ko siya. Pospe, mit mas kun misin lepa. Siya, mata Israel, in pelan mit palay sa LTE, siya silos kaile. At Naaman, makay na pa siya mit Syria. Na may kung katkal siya sigal Naaman ngan le mit yok wala mit sol si ash kash Paye ash pungel itayak pungel na so Elijah what nga sila ferot tili belit kosh ken vel Jordan lang akan tili akan kof ken vel wala na lang ifa kan ka tili na mit klasap sila Naaman nga long ma with palace in the fact. Na casting ito ka nag-isipiyay sila nakinse Paye. Kina sipin Luhlahlfongi Katinmas Inse Paye lalos Naaman para los palakun kaile ko los palakun mot. Lanen matayin sing kisipela ro off matiye off yeto Luhlahlfongi chop tak off. Na digun na Ahkahlwemye digun na Ahkahlwemye maing milsam ke synagogue el bayanin takayeni lan may iteya di alam na kayo kan ilya na ke synagogue and meeting lan mukul pangan ka los dasam na ibang lamo fa sama ibang matayin ba lamo fa sa synagogue ba may giwas tayo ni ruk dasam or examat kanin mangan na edinalu pa temple pa Jerusalem. Na shamram sing sikyak synagogue sing enin to ni sing na do na limit that mga may ni soko din nilya. Na pangisipel mo lemel sunna akula. El sunna til sunna akula. Ilakula bel na kayo wada sunna pel fall in ilanak fashion Suhpweyucklac menake. Nakatkalam gina wengin na green bell may susukol na kufla ko na
Namrit ka na si kumising Ahkahlwemye fin en makatashwaya. O na siya nga kumashwaya. Pos may sikyak, pos ilya, pos inin no mana ko wato shock ta longkaleng lan ka. Ko tup na ke inin no lan may pa fos pa may reach nga ito ka na si Ahkahlwemye na si kum. Le fos kiw ni sila like Ahkahlwemye ke Inse Paye. Kadile Ahkahlwemye na sin elos sama insialos Paye na sin God. By example, Luhn champion pa Katinmas finansarafat na siya name may call sila. Na nasib ko mga kuminus mo dito sila. Ini samle finne may ito. Mukikuya nga finne may ito ramang finne may ito ramang. Insepweyucklac na sinka, tapay Inse Moul na si kum, oyeku met lash ko met adalani lash ko finne mo ton vel na fonsi. Na parang kung ako bigay Luhlahlfongi, ako bigay dictionary law na gipisingan. In oro lash in kudente, in oro in luck ko, kudente oro may na agency ko, mana may na niya, kudente oro kay Inse Paye was sa makati dito na naklash kayo. Ang ito Inse nga, siya flokan ma dali kuya kinge, ngayon siya na phone na friend kumpay ta kayo ko, pijak kumingan lang. Ay, guskan gasla. Friend ka kumilong your friend? Along. Okay. Along. Take it na. Long. Lemon. Take it. Commute taking Trisco. Ngayon ako kan pala na si was na hilo federal way. Fina ka blingat ka ki akde ki se tastangan. Pinka. From Belong ale. Along. Okay. Perfect. Kalwo. Una. Well, hashtag mo nage uniste, hindi ka chon kita sta. God, let me friend. Tamlan serle kumli masilikshin na ikes na mataknan lingan pa ke Katinmas zarvat na la figo tsum na ke shamram ke oyeku ta fal na Paye pangan suko siya shamram pa sa kakata ye Inse Paye na sinkat. At kariti masingan ta ke shamram ki Katinmas singan dina fakya mo elaichale wikutyang na ako lako. Dina makalem pa shell pa sikyan when enough. Kal metle petsela fata sila elaichang. Tosla niel tita Ekuh ka mema plamlam met ketan na efoko elen sap kun na sin Katinmas in rek flaus ya. Metli kinal ramanal trik natala. Inse Paye pangan. La pangan malalal da kanga. Elorak regardless kalim natin alle nas wikutyang sila elaichang and briefcase wikutyang ma. Ilmutad siya wangan fat, wangan off, wangan mongo. Wangan Uber. Wangan kuwe mataxi ete sola na wikutyang. Tasakta in fact mo or less you flaw na lang sa physics na pala lang in po ngatlik tigay kang na tasanok ten misa nga. Kailangan bensis metliki kung ako la manong kliktua rela managamit sa Paye na Lorella. Pangan na po Inse Paye. When kalong sinangan nitlali siya mo kot Charakwil yan ni Faratifa or abangan na or kita kan deceive mangan ka tulog niya placing siya. Ko in Faradang ko kalangan nato. Atong bananim ko fo, tumanim ko fem. Naragat aktiela. Pangan klaman. Look inside to articulate kung arakat kan kabashi na sishkten galim ke. Ay klonsin. Alle katridi na alle palamlam la menini la literally na usugay na kung fikasa da access. Tingin na bidig ka agin belansel dig interest. Daman lab alle galim dar faga close nga naranga wikutyang. Daman lab.
Ilogge agatayan na galim umarana ngayon na how kumpe lemon frang the gasaloman. Kinamalap. Lord God. Tegin kita ogin belonsum. Asta. Tosto na tegin sila logo Freddy. Klamalap sito kaksikin kat kulo ke katakan ke lucia singe ke mai kasyak yaktari akatayan na wowo Monday Wednesday yung damal shirle na Tuesday on your all the Minister Frank si lash na kita stang efak Moul na aske Orekma longul fasit kos na kisingal Luhn na mariching efakla ke kain sette katagani na siye inarakafain kanjalik pret Paul kaskas na sinmo ito eluti na silosne kain full one fong nakalmele roll around na senrile na mayen calendar lalos nga ba Ahkahlwemye kain sette balos atagani alungan Paul kaskas negeluti lutina silosne kain full one fong mayen ele som gelento ka alam ko ila ke senrian Ensi luti wenge pataka ke fasal ko nge. Ensi luti wenge lam na pakanda na ako lafin tek silang. Yen kataka ni we ya. Ahkahlwemye la ashmukul for shipang pang. Eutychus kain siya pang kadet lam mo sup kanem sup. Eutychus ka Eutychus elmata ke window se. Ake Paul el sham na pat Eutychus el arule na metkeli emutulle patatali ki teksiak tolue ni infoke. Kadita na ke siye oyema ashken farmen lutia te microphone am kena bakatin elyakin meta kewan longata finupele pe fulen la mama ashke en malutia Orekma. Auke kalem water Fulin lam fulin mo ita kan rela ni kaben fuloko ta kat kain anain mata me met kelma peke na refakla met singe met forsinge mata be window el mata ke window se na Ahkahlwemye klal met kel mutulle na masikyak na sinan ba el patatle tegak todo si pal patatle kenge so ke imagine nga si oyema ala pakum da mga taptatyang nagetu Kihtacl somla ngawi somna hospital da Ekuh me metloke kung Finohl la taliksishiksi ke floraklu me nga wala kapatla na may singel patatla ke florak tolu na ara pangisiyam ta elyakin ke masike taliksishik nga kadinte ana mokle be upela kapatla ben gawa ta masisigang sin mga faka nga Pangol Eutychus el patatla nate Ahkahlwemye la Inse na manitatagyak tole fak mo elos som shakolek na Inse tari na Inse nga na pafakla Paul el fani li Kihtacl tole nga na actually fel apsilje kanne pa elta anfelle me afnilje Eutychus men kalem dari la Inse Ahkahlwemye ke commentary ngela taktalugel wi fashion de elos fashna trosse bange na makmo Paul el fani actually fel apsilje na el vakosin tie forskning na bange enzima si fela shata ke el Moul na ushna gia ba in patatle ke floraktor in foka a Paul el vakmo el Moul commentary Ahkahlwemye la nga iske live application fakla Luke confirm la Inse dari na el wikutyang na finteksye kanjelik pret mongo tukunel welo shamram kipel na loise ak nagilenelik Paul el som
Gulfor siya Moul na, elos panalan lom sila, elos arula na enganek. Malutut siya nga Ahkahlwemye la simet alak kagelutike Luhlahlfongi ke Moul, man Jesus Christ in ganek Paye Moul, elma ngapa Moul, na pa Ahkmoulyeack beke Moulyaklal, kemi siya Moulyaklal. Na fakataga in Ahkahlwemye na siya Paul luti o yesinga matsinga misha el Ahkmoulyeack. Na taga na sikom kadinetala sham ma Ahkahlwemye ke masamaslange. Taga in Ahkmoulyeack pe Luhlahlfongi lasha la bange mamasikya ke Luhlahlfongi ka fakak ke Moul ke Ahkmoulyeack ke resurrection dan lem. Na ke o yesi maka cham kun na ke which is just Finohl ka cham kel Moses Elijah lumet kalan sa pelan God ma cham kun dia ke lemel flogon losme matamalutut ngan lie elos tila mas na vak ma elos lie elos wela lem ke milos ashkian na pataka na shish yok na sigin kan Luhlahlfongi la makatel Ahkahlwemye ke met kalan sap nge negel Peter Sifac na in Ahkmoulyeack met na pataka ke kacham ke malutut singel Paul na kat akilin pe die lutut ke malutut ba pangon katla kat fin Luhlahlfongi lem tolak fakakla when kulo si fanda na din kat nga Jesus Christ elmi siya kadel sang ko in Ahkmoulyeack na katay Moul malutut singa kinga isa taka na sikom na ke la wangin mi siya ke Orekma lan kata kat finaksol Luhlahlfongi ke mana kewa met na kewa mi siya leme Ahkmoulyeack pe siya talike finansi pambang nain na ke rolal pe ke o yesi nga pelsi ma lasha ilosek meta intiash ke pelsi ma la kulain proy ke talik si ma Ahkmoulyeack nga el langsi pe spirit kuluk siya met sa Luhlahlfongi in kain aspeki malash kenge na pwede nga gingari di malutut siya nga election ay sungyen nga Luhlahlfongi ke Moul mayen Jesus Christ in fact mo nga pan kenek Paye Moul na ke sikya ke malutut sigel Paul mal fanin apis silya fin matsima kadita maptate ke florak tolu siya nga el pan Moul el Pwacye or el kan Pwacye kin kain afasryeyacn Orekma o silalma mayen Ahkahlwemye pe ke kata me biblical commentary ngela Paul lalana ke aksafila lutisilal nge metigil fashna meta na ora takana sheshka din fakla Moul la pel talen kuluk opportunity na kayo mga kumkan Orekma kin Lutie loisal Paul bange ele mukui leke lento ke ara el ke Orekma kin opportunity singe in fact ke kastan God na luti sila mayok ke o yesinge pasikyak na selos metma dake congregation singe kametma ke walel singe in kandila ilal de fact makena Ahkmoulyeack metse ma singe ngakom nakikateken met Luhlahlfongi nga sombe na yurin matmas nga laki ka singe na ansikan kan dikia book matsin kay Ahkmoulyeack ke malash ke nara anak ko siya Ahkahlwemye kadel si mafal na sish kadindutut ke in Ahkmoulyeack Luhlahlfongi lasha pa asyu nga kasek ke Luhlahlfongi ko matuya kanin kain me kasya pe ke malutut siya ngayon mga tutulay na kataye ke klamalan. Okay, degin kumkulo gran so forgot na kayo make Luhn friend kume ash faklum na kimit desang karonzel degin sena I mean tuku katario il bayak fashe Friday on Luhn friend But take interest ka fact la kalim daringan in Jesus ke mga wa Moul patatle ke confirm ya ke mamisa na siya Moulyeack futeo in John na kininain
outer coat sige viteangan ina masalla vitesingan na version sa singan dago natin alam mo timesi beta pangan natin recitling mo vitesingan ina masalla outer coat sene kalawi ne fa shron singan dago inle naro floor tolu natin patatla kem sudah na Moul men kastan gat pa Moul kulomalla pana take dress kala lagate ga tamla sir kulomalla pimulut tawo siya well Luhn from kulo taking dress from kulo ba kumdi dagin reach lang Ekuh insette Ekuh insette na posal ko siya lam na pakante kumdi descriptive writing la Dr. Luke lang Ekuh insette fun kan Ekuh insette Especially over a good setting, and may impel so ilo may finege pellan Orekma ilo siya na-flat sapat nag-sette na pwedeng dati ka na rin takin isang lane in sette may sapat pa na kung dali may dali taro takayin nga lupet takayin nga may tayo mamdali takayin lalos nga dali kami na reksham kikiye na parang dahil sa lam hindi siya tall again in kalamle toyin lal galingan dahil toyin Luke me dahil toyin daro makulo kung lang Moul may bel so like yellows alin na na kuluk palos daro na oro ki body ni vaknan de pole ki tafe ang message nga na selos about this description ma may Ahkahlwemye sibe we see na siya Karihngihn na ifo ngakum Ahkmoulyeack sen main bangan Ahkmoulyeack lalo sin bel so lo shikil dalin sun med Gentiles ka med tube na mamadafinen and lan med Gentiles and then usla sap ko peng wusing na selo suma bel lalos Judaism chat na matake afasryeyacn ulayang na okay iso ang iplo ng kaya ako mismo read kastan Paye polak then be observative na kaya lemon frangil fact na kaya mo reach get to stella kung pinfani natin kung may learn ta na as fact kaya mo ilusin tiya facts sa samon kahit din mga nga kung condition law ang givitin is lang din mo ike ilakan natin galing na usila si kung Ahkmoulyeack Sifac gips ngande ilusin pel sa Moulin met talik first ay ba na completely first jing dahil kumisyon mo dahil dang dahil Luhn na ke dahil Luhn na ke mas mayok siya na fuli ba matin nga mo last ke bangan the fact sa mas ke mat po yellow Moul mo dik na force pa tipo reklam siya na ke dik force last well there again pencil technician na fresh Friday Ayun, kilaman la pinagkaya kataya naumuwo tagon ni Sunbel sa ngayon. Masyong nag-Frede. Frede, si Fez nga fact mo. Friend kumlong. Hello. Okay. Kasi si Fez nga Frede nga fact mo. One Raven sa Suhpweyucklac sin God kita di Elijah. Siya pa na Elijah pa kita pa siya lang. Ngayon, siyam ke Elijah na Masima me Ahkmoulyeack ke kofin in matawag ke sapta singa lead kyosh el tave ma kot Finohl nage sapta gash mate nga no phone el dando Ahkmoulyeack to ko siya den ko lalos pero ti sapta singa siye sapta singa mate ngayon Ahkmoulyeack to ko siya Solomon na singalume nage singalon ko Ahkmoulyeack to ko siya lalos medicele Judan belse oyen oro lalos ke to siya lalos na to de sun sapta singalit ko siya mo Elijah yorek Pwacye ke sapta singalit ko siya mo Ahkmoulyeack na Elijah to na Elijah to ko na fakeng na sil to ko siya in belsingan landalik na din Israel Judangan pa
Pwacye. Nalda ko in fact na sil in tamanikas ko to kot finikin la siya to ko Pwacye sila to ko Pwacye bil Fakken ngayon pa il alu na sil pero nasin Katinmas dahil bangon pero tekat Moul si makatitaw ngayon fact pe mo il Pwacye taligmatan sinatol kingasumsu inge singanit pero il kingasumsu nga kalim lokyo na il penapakat katsato singan Luhlahlfongi lalosan pa ilos Luhlahlfongi mo katsingan pa isang off na silos ka sang kashpelos ito ko ke me off maile ko in ko kuf ko mamail ko in sang na silo pa Luhlahlfongi lalos ke katsingan na siya Maya pilra Pwacye pilra ba masahila temple zilal inan sa Maria el rela pe mashalayala sin laman siya kat matayan ma elos pangon ashira Orekma lol to ko siya ngayon ko dietar kitin na en ko titay la kaya nga ko dietar la ilala na afasryeyacn long silang God ilala na Ahkahlwemye yung God Nara first sapta singali kas first sinay mate kan takota na in fact mo siya may pala lang zoom ready ke ba daw yak nga lang ready ke computer lamalak Fanorangan siya kun flow up umbrella siya may pala tishpe in Gilead sa inel by Elijah in fact na sildog siya inenlaim God Moul ni siya sa nga kalensa po nga fact na sumla wang naun po ko off yetolo kiyet luo ka tolo nikipel si nga fact ina po sila imit nga namasafla Wang gotin along na me Pwacye bil fact ko me sayen mo Elijah il fact na nagot sure ke po sa klungan to na nalim God il fact na si Elijah mo then talali ki Inse nakotole pe wikutyang pran naging fellowship Jared katolad na infel Jordan Lim God il fact na si Elijah mo in fellowship so going episode ko ni Moul nga sap Sorry, one raven in the mungunom na wet. Panganen si Masifesilash ngan sikyak keo. Elijah lago saplan lem gada so mematap kran na gain velship. Jared, el nimkov gain vel sa goa na one raven in the bread ko yan na el kilo tu ko na kaywa. For safla singan pa po sikyash ngan di epat ko in velship sa goa pa wala mo yun wang Na ipse met ke Mwe Read nga shamonya kel Elijah kel ko fact il ko in fact la sap na ko silon lem gat na in fact la pe mo Nikki na ito ka wang inaun fit ito ka wang enough ko fin ne aun fong ito ka wang Nikki na nga fact mo enough na kot fin chicken non ko na Pwacye at Nikki kat sila ni na siya Ilusa ta kayo na shaking up kisipin dahil bangon mo pangan kat si mo ata song off na silos ko song gosh pero nalim ka dilak Paye mail fact ngayon ilsa pala Elijah sum matay na ensingan ke ensi mail shush ngayon sum na kaya ngayon di ba kat fin non ko pe kat fin may fact lang kat ko may tusap lang kat Ana gefreng il fact ipiyeng katulad briefcase ko yang for mile so pa la nesis kenin fail so ko la sumutanim kof kin fail so tipe water fountain Pwacye la sumutanim ke kof na il la one raven nganon ko la Pwacye liftikas singal si was singal tolo fact mo limit il fact mo katin in talik na din siya dinte kang one raven il fo Mashron muna ka el shamon ke Mwe Read singan.
na il sipe shamon bela papengan won sima il no while Orekma in sa Payela in some Soakas mama il sa Payela na kaya. Na one raven singer ngale soup ngan kandila me zero lem garden Orekma in one raven singer ke kaisiye masikyak ke payapalo. Si vesi lash ngan back ma one raven sa Pwacye sin card to tell Elijah. Ngay ito mo as mga ko na ke akataya ke Google go Pwacye. Tagi nga liyo, laim ga del Ahkahlwemye makaina la ilbakat illa un raven ko la shustaram go Pwacye. Ila Orekma gunwon mile ilorela ingen ingoin afasryeyacn la Ahkahlwemye la pankolal Ahkahlwemye la ilbakat mile ro ilorela falo na kinala. Il pagkat miles up kuno efalo na miles up kuno na ekosten la Elijah il sumatake ensil shushnielen sumatake an posellal ilako sumatake na evin gumtum na ke fosiaki kyoshna en na ekume sum pasalla Mwe Read se mashamon Paye nga sil tamul serle sin sil lemon frank ke Katinmas panganda ko yan cham sa kong. So nag-one raven si Pwacye si Vesingan. Nga siya kingan ko yung som soup la me zero shamon ya one raven singan katinggan dutit kaya ito na. Ahkahlwemye na lang katil ko. Il ko di kina kayo il Finohl en Orekma kinkum. La Orekma kinkum il Finohl in tigers ko pam tao Suhpweyucklac ni nalo. Malarela pe tigers ko ni na. Nga mo pange mga iske mo luto ta yok na pa kano nga liela Elijah la na nga kumil moitse il pangyak singat ilan ko na afasryeyacn na lang kat ilay pa na nga kumela git James il shamo na il mo Elijah il mo langan in mo kalam la mo to ki gaslan kat James the me gos was singalit gos il fakang Elijah el moitse o ebe na kat il paroy ke Inse Paye meluto se ke Wednesday. El paroy ke Inse Paye ta in fa wang enough patati na fela yeto luta. Ulang sa to ko Paye gaspan gat nga kading ko hindi Orekma kin nage Moul mo sa inyo la Paye na kat fin wina mga kadil back kadin na so naman ako fall into place. Mana ko ito ko fall na plan na uwo si Marlarela din ko matake. Ama ba nga shiru ke may luto sing nga finchak inyo shipe ina shipen pa ko Luhn singkat pangan marshiru. Pangatlo ka na simple. Okay, det gissar om glomallap ke akte singen alle belna go far kigasan gada evolog det vet jag alla flocklar. I see a lot of my verse for singal see. Na glog gum ispel lum inte go gashigot that ilakin na shishkin galam gemuvi ting. Among I balance the dig into school element for en min ngai to go set ya. Taking commute Loke akatay na kalam singan nga mata alake in me no klep sima aksiyok sima pa un sima Suhpweyucklac nga tamil frank kat mit Washington ala Ahkahlwemye la finne yot sigadel kain Orekma kanin nagishpelala na ke nga me wiko skimaluto na ke akostenlan Katinmas singan nake pangan oyeku sikyak kana ke malutut singa ta kana sikngan kain lektionik na li lang afinte pero Ekuh sapla ko kadel kain me connection with an auliele pe ki mga aske en singan banga nanga ke wi vaxilap kim tawakyangan
Metigum tawag ang reading nga siya kinuklap si bang nga mana kin Seahawks fans siya to kulo kaya katayawo ay baklok kag Henrya nga lila Seahawks nga kayo pa kaya kasta pa nga dalo na si President Frank lalap Digin nga kon kasta. o ako nga kasta Amo belong first ma fakle sarum to the country for no clubs. Yes. Masih na malutut bangan masih mataas kaya ba Amo textbook sige ke lutu na ba mo sarum sis. So ko for no clubs. Nga mo textbook nga ba sarum gina. Paye Paul. Okay. Kaya pa nga dui. Lemon Franco. Es buen pusem. Mute. Mute. Sino wen? Mute. Pangan. Sige. Volume na talan. In fact, limit. Okay. Ngayon kum lang va flow still flow at ZDF ka. Forget. Sino wen pusem. Okay. Log out and na flock. All right. Okay. Kunokon nag-set ko Luhlahlfongi secretary Kung nasa kaya, kung nasa kaya. Ngasim niyang nasin, may ngayon ganito nasa kaya. All right. Okay. Hindi mo ako sige suka kita. Afasryeyacn forget. Tosto, lo naging mo dito sige tosto ma digin charm gune. Tosto ba Orekma long itkosh gisngal luwo. Elmo na oyes poli lorela en sumosla masing siske siya to ko siya singalit ko lolakos pabang oyes mo Elijah lorela vi learned la fuku by mashlungen ti oyes na kalme pa ki Elijah lorela kingon Ngonangon madasol na lagi pa siga Orekma sapta si fosali ko mo fakle lemon fakle ni mit ko sum na yed ko sapta luwa ni ko sum na hindi ka nakasapa mga awulya sila pa ako ng Inse ugin misenge ta mo reach na misenge na kiset yan nga ta mo Elijah Ahkmoulyeack when natin Katinmas ko charm gid mo dito de gas susum la pa na mo reach nga ba ka nakatay may sika Ahkahlwemye oyesma sigansin tüksingan force tüksürükse elmiyse Katinmas well honestly nako ifinash masisigansin tüktüman kumihasol kun back mo takun na mga sikya na siga ke marit singa ba sapta singalit kosh ke bukla siya to ko siya. Singalit ko siya. Ahkahlwemye ngayon usi pa pala ako minta ni Reedy. Chuka. Ahkahlwemye inge. Konabel to when sinatin Katinmas sa masek. Lala kayo kielmise. Nakatkalog ka may club sila kanya to kote in fact ilusyat na nag-floor sila nga na il pro na sinkat sila nga ni find na fail on orbel tolu nakatkalog ka del Moul pangay may reach nga lem ka del puro mo pro lalilay siya mongin talikse Pwacye el civil Moul was long lupa Elijah usya talikse natin na yun nekiel effect na liye talik na tumel Moul na effect inge ngay talakum siye maitlan God Paye na le castrum mana sin lame God nakikacharm gin ke kunokon ke two-step fashion kacharm gin le oyes masigansin na leme in fact posle Katinmas in Israel o Elijah Katinmas si fan posle with mas lepa o onwiyak le mit lepa si fan na panemen tikal mo katil sol mo katil loy na sin los ma Inse Paye nakatil na Orekma kin mat kalain saplal in pa
Tafel kolon God, wulalan God, na sin mayta, maydan balagin ko wulalan God. Agi ako minusyon na usung niya masingay nga ako. Nga ako pinagin mit cleanse up si. Katlila asinalan mayta. Katlila maytse mas. Katlila inmaslon maytse. Ina na sinan afasryeyacn. Mana si kuma pa katin intercessors. Katin pa taka kaureni mo doon insiyan mayta na usat na sin God. Na tibang mayt mas si. Kung finfada maytse mas na kumangay. Nga ako'y proige. Yung tikal mo kumuwan wala maytse nga. Dia kalau mau lama itu kan, kalau apa, kume leila kat dalam mungkin call Allah in fale game masih mai tay pala. Na maitse ma Luhlahlfongi, Inse Paye Luhlahlfongi kat bangan isi. Mwe Read ni usun asi kom, ako mindiksay na kalam ke oye go aquaklan gata. Ito fa wang in siya met finfelo. If ako ni tona pa ile sekat, kadil gat pagkasi, sayen, mama, sumusikla ki gaslan gat. Bakit may kiklasik kumawag nito na kadil gat pagkasi. Nagatliip oil Elijah. Moul Elijah. Posle Katinmas in Israel. Kadil sila Katinmas in Seraphat. Nasikum siya Posle met mas, met inino kaya finfel singe. Kadil bangon kasi in pa paying washing inakfashyla long glan kat. Inakfashyla long silon kat na sin mayta ingan palakun sewo. Namasing ang mga na si kumat Luhlahlfongi. Kaya tunsin nga saraming gaslan kata. Nga inyo na pa in coin call Luhlahlfongi loko ngayon kan sum proy gamit mas. Ngayon ang call Luhlahlfongi loko ngayon kan proy we made sama inyo na karasin kat ilo sama forse ki Moul lalo. Ilo sama nikun ilo si fact ko corona leyot ko na lese. Kotin na nasko singa tikal nga bakit mo finger program kume kaile. Di ba kalme? Kalme pa ngay proy im dia nga pa yak kaya kumle. Dia nga pa usut ko na sumo. The shock if long silon God. God long proy lash o nagitigin sila nagkakuya somla. Long proy lash o tupuk proy lash pel na kayo tupuk le auk mo kosano. Kalme pa proy silang tople. Now kita flagging proy. Kita proy. Min ash gas in land mit ma ko fact le kung finlit awo si silgin mit na ko siya, may kumlayal dan silgin. Dahil kantalo si Finohl. Nanti mo na iklasin kat pebe liyegat lakat matlalpon kat shoot ka brain lasho. Katabi na kita bugita o mugin mit lofo. Now Lucy fall na siya makadinasya. Malusi ta kasi kumingkalam ka nagi ministry lasho. Nagi afasryeyacn faculty gaston ka ata. Ina nash min kimakataro. Ina na mga inkalam sin mo ita kikolan ka. Lekat the fact lang kayo na. O kaya na epe ko in chicken exercise kaya nga afasryeyacn fall na galang siya ka. Nag-launch si God, kaya mo dilit siya ngayon tuwin siya o yung siya Finohl matigni siya na lemon friend na metligi fakulasi nga afasryeyacn digin dress ko. Lemon friend, forget Mike Tuman. Kat long kum, kat ye kum o walang basay. Right? Sige, nawala ibig friend. Ang kinay ko kat long kum. Digin siya na. Ay ginaw man na po na ada yo kaya ke ngay wiko ke kuno na man la palewo. Ana galim. All right. Lo forget long ye, but ko sa long kum. Wow, ngalida ko ka kat sa long kum. Mute. Ilan Bangan. minutes
Kan vast met. Ahkahlwemye. Well, they can just go. Bakom dale sa Paye kwale la siya dollar na masam ben na tayo kunokon. Nga mo kung de vakt ang Nuke le, pero pa. Afin chakin wala len vlog mo yin ngale me astro. Okay. Ahkmoulyeack ilen we are back in malutut singe. Na anak yung Ahkahlwemye andam na sirle at fast na met in chakin kay na may samsam na dolan. Na faglo singe ta ko inge ke iptolu ipsimetan pa kadash ke siya to ko sa singalit kosh pasal kosh na ke singalon kosh pa malututa na ipsimetan ito ka ke pasal kosh na ke singaul ipsiakluan pa fasingaul sentence ko aklugangan na ke fasingaluo na ipsiaktoluan ito ka ke fasingalon ng singalon kosh ke standard lesson commentary nata siya iptolu iye inge panangarap ana ketigni sina ana Ahkmoulyeack ke in na ke alu ke senrian kate fulia sa po sa inge na in mo te pe kar akataye na ke ka cham dan na ka cham ke Elijah ka cham ke Seraphet na ka cham ke Katinmas na Sifac Luhlahlfongi Paye Katinmas Ahkinsewowpyeyucklac na reading na ke fos algos na kisingeulan ke ipsimeta si Ahkahlwemye ke Suhpweyucklac Elijah na ke Inse pama servat nge. Nakadash ke sapta singalit kos ke siya to kosa siya bukin history bangen makachamram ke katabel somla fos algos na ke fos singeul sentence commit ngan vakmo na lem kadel vak na sil Elijah fos algos yan vakmo inge kumsom na ke City Shishik Seraphet, Upcran na Sidon, Ematawe, Ngasap Kundari na Sin, Katinmas Sewe in Kihtacl. Oing Elijah som na Seraphet, Gelda ka na ke Nianutyak, na in City Shishik siya, si Katinmas el Tietongwe. Kadil sa pala Elijah na Seraphet, na pa el shun Katinmas singewe pangen Katinmas makadil sa pala in wikarnganal ko revenging na very unlikely source baka chamram kin na kadil kan rik makin manakiwa na ki inalalan. Sifac sab topic sita ka to kongan fakla tagani sila los ke ni nutyak si men fa singeul sapta shepen nangen sapta singal it course fos singeul sanen squak lugan ke singal lupa akataye aten me tagani sila los ke ani nutyak singen na ke fos singeul sanen squak lunga fakmo na Elijah el fak na sil nanak manas usi kata kufan ni mak ke el fash ineis Elijah civil befak nanak manas to usi besi ibin flawan nak na fosak singal luo singan fak mo Katinmas siya tabu ka fak inenlem katlom Moul nga falak la wangin ibin flaw yuruk Paye na mga shiruk pagkatin falaw tak may anin polsishikse akatin kirisin sa fasa ko nga taka tietong inta mananla katin melala inge nesh paye nge mga safla laso katemasin siya niki nakat misya napangan osin singan pa sa mondyak in maslol may si malemel sa pailang Elijah sa pailang nerun Katinmas singe na par may fostolungan akataye la mesikyak ngen English ke kof elchak na elyak nga singa na jita sangsi nga sanda ke memngo na pa masinga akiden ke vaccine na pa inenlem katlom say kesta mga nasin Katinmas singe ipsafla singan pa ke singal tolun ni singalan kos siya to ko sa singalit kas whatsapp na askenge na sabram ke na ke Luhlahlfongi kalan me lan Elijah pa samram kunyak pe katin wi kalam ke na Elijah fakta sil ni met forskning pakan met fak sila ke confidence singan fala rela mo nom delan dajakta orela win si
Shukwelin flawan nak mit eusinasik na kumferela malalan nomdel. Alana saplal elaitangan gat mo mit fashion bangan na analen the fact Milo si Katinmas ngen o Katinmas na bukan yorol ngen. The Paye ma limkatlan Israel il fact pasang ka singan confidence lalan Pwacye fatia Pwacye ki flow kasavas ko an ke Chris metliki lensi ma nga limkat el sapay ma off. Na first singal mi koran fact mo na Katinmas siya somero na may light shell fact na sila na osh na mungo nelos kilin na kewa. Pangan masikyak ki obedience singan kain long matsima kadil sa palangan sikyak na sinkatin masingan ki provision dakyangan na first of fasing fact mo ana malim kadil ulalaki na sil Elijah Paul siya tiya na Pwacye ki flow ay best of us kuwa tiya na Pwacye ki Chris may tututsinge daka na shish la Orekma lash msinge and makatorek we maitlan guys si and the trick mawang lang si may incentive na siya. Incentive ma lafication ko akyo yalik pe ka kain mange. Amasi makatakilin ki oyeku ki maluto da katlong to na tram ki pelinto ko shalal pa pange. Fa Jezebel el daga de fa los kapasyang relasi me couple ko siya niya kan cool siya ko lalo sa antepen awo pakade lutut ke tafula ki sette na daga na siya kadine ta ke lutut singe ale na kalem daga na siya kela akostenash ke mange daga ke magat sham ke nge daga pe na siya kadine ta la kat papa tamesh elena ke elara reward lala na silos ma aksol longas lal nge katin mot kata na elda na Orekma kan sisiksin Katinmas finan Israel nga so paella doon Katinmas sima il na nakakulain kasel Elijah nge ki mailash kia nakatito laki sikya ko nge pangat ka na siya kadin Luhlahlfongi ke kat kadin Luhlahlfongi ke kat ki me mail fact la ka mail kesa na siya ki discernment ki spiritual discernment mataka na siya ki me nesikya ko nge na siya Elijah katita pela iplal ke na Luhlahlfongi lala painal la na ke oye Luhlahlfongi mail sum na ke Inse inda Karihngihn sinsi Katinmas sa kwang pe ito Luhlahlfongi lal ke ma ke matsinge na ke kalam ke malutu tsinge na akosten el ketelye Elijah sang na sil finash talik sinatal elosinin ke na pasikyak na arila na yok me makadil sangel nakalos lagi pangen surplus malalos ingan Orekma gun na kaditala Suhpweyucklac kashikeyak Elijah kimalutut nge finite aske marita kaditala el katangla me elos na kayo Luhlahlfongi ke kat si matigin siya na siya ke behel ma ananslagin elos epel na sin kat singe kisipin en lalosan en in agriculture ma kanin mangan takana silos ma off mga akulu kilape ki trainers ki ale paula lanenan na takana siya lem Suhpweyucklac pel el katang lamang maluto takana si kumkadin arulena itola kat papale usipe rewards na siya ki katang lalash ki me mashaf matakape inge ana ki sikyak ki Luhlahlfongi pailan Katinmas singe ora pa na ngaro el negatinarier na mapalala ki flaga Grisman Neurola el lipshama Elijah Ahkahlwemye na silan ang ngayon kin natakana sikya ki maritim kainin limkat el vaklaga singe nages maganyala mama nga valin patatlag Luhlahlfongi lagangan always allude in fact ke inen limkat ke kalal makat alalos Luhlahlfongi mo sikya ko inkain akas maganyikat ke malutut singe la katla sa tiamtul katla sa olela lala elje fashtiki na panang takana sikan gandutut ke la kat papatamas le usi pe opinasish ke makatash ke Luhlahlfongi lasha Kihtacl kuma yok ke Moul
na Pwacye makat ta sham kun naki Finjak naki Moul mapat ki Jerusalem sasya. Nga mo bangi mga kanikasik ki pelsinge kekla na sika flela matwiak nge ben gasta ki mamash ki mulututsinge ta shtakta kat Finjak kun makadinashi clean taxis ke weekend singe fakat na wala la talaga sa afasryeyacn fuka kat Finjak makadin Pwacye weekend na ki ordination ka ke afasryeyacn met Seattle be maako in sumpe kaya siya Luhlahlfongi matwiash in Luhlahlfongi singe finan clean taxis kain ma atalani klumalap kamal chale tingni sena President Frank bang mga kain ekasya kibel singe klumalap tingin kong gulo kat Finohl kat do sound check roll Luhn Frank. okay Okay, so nawangin. All right. Ahkahlwemye na siwas viewers lashan. Kad ashpege YouTube, kad live ashke YouTube sibe Facebook. Ngamo ko us week ngan. Ingin ash del update program singa kat kan multicast nag YouTube sulbe Facebook na ko bin siya Facebook ash so nag YouTube channel lashan na ko di kat live ashpege. Na Ahkahlwemye na sum taking Tresco Luhlahlfongi so we got nigga now. Dagral ilda na liktale gulab. Luhlahlfongi kaya kaya Ahkahlwemye suwasen gulab na su sialiklify gulab Ahkahlwemye na classmate Alik Jackson. Alam mo kumash Seattle. Finda kundi sa som. Tani ke kabin malamo. Den ako sunge elit mo siyema. Na gulab na suwas ko si mga ashan nigga na. Tingin sa Ahkahlwemye kat sa nagkakabon programa. Lumalap nga mo wo na wengin mga faking na bakum tanana na paragraphic cash sila nilkivaka siya mo kaskas sinatan nga. Lumalap. Ilalan chase, italit nan chase si panga. Ana shum nga nekan na. Katalag long. Kakapin mo lang. Kaba si ashum ngan lemon friend nga. Kaya sa sindim nga na long kita ko flat long. Na Luhlahlfongi digit ba kaya? ay Kaliye awya na fall ba nga. Yak may sila may bigat nga. bakum ta sharom sim faka pas ngalla any last one ngan Malas pasaro na. Charges malas pasang arada Sarabia sang is okay knokla ba. Malas pasaro mo. Dikay siya mas dikan sang si Kihtacl si Vena. Like buna. okay klumalap In sibe Ekuh lemon friend kung mindaliye medicinal oral Alik Jackson ne ilmo ko na Ekuh na Alik gulo Luhlahlfongi na bago dashi kabin program mo na mas kus sa mga tingin na share like ye Right on in Inse na koanon na. ilmo kuminde basta friend kunti fulaya kambar na wala ginagawa kadaski YouTube sila Facebook live at Luhlahlfongi na siwas pangay kabin program last year na ano kaya just kaya kaya in Texas clean ke weekend now or isa magde or that talaga last was somewhere from Killeen, Texas or Copper Cove ano sisinen ngan but coach Proy Gesh give versus large or Veslan idawi Seattle living in Killeen naga mo siya ngayon manago in Valawo in the long shore got now ngayon siya soon digging just ko digging siya na siya was in na skashikot in Karihngihn Proy nakataba mo siya lana kayo klumalap nga alengan kinin agakin balance tingni sen alang kashakat ki proy ngalang si be ngi was ki proy ke mama katashke ko si ta back financier dal nga nan sinchawan ke wa ke ko was
pangashish bera kataka be kilutut pepala shamayen ka shirin kat kadinda ka shilpe ekasik kastan kata naklomalap ki mama sha kachit siyak pe ke proy ki mga fataka bafin jak ki fashish kakalansa pa igidi siya na belang vlog not assume umin kasik kaliye ki may fak ka proy klomalap kaya glomalap kat tagay ni Kaliya ke proe kadale ingan kaksagin gumulan kat kena fakulon sumke kataga Suhpweyucklac Pwacye ke causing kas yesin sielash ke gas Moul Laila gasing en makat yukuyewe ko en makong pliyewe in ko in kap yigot na kaiwa en ko in siye be ko na sis kadin ko in Moul in found na ke kenalon kadin ko in reflect oyema kung kena to kadin ko in dash ke kot kila malab na sum ke mana kaiwa gelos na kaiwa ma tunin beo ye kat kena shela belzing in sia peki kolom in wenalos ein ko na kailos na kaiwa Kati be mo ikan lain sia ke plans ma star yele ngo ke kum long dari kumeta dari la kati ka na ramai nge kum pitia uikat aralela tangon loming ka mo plain se na kay wa mai ram kuile ka inse na kay wa ma kum shish nge dari kan wi kalensa pa kum pinvel se nge ay los sa mai fa tau yak ke bel ta sha le na tangon inala na mo claims yellows in the seriousness ke kalan sa yok may siya clash takate sot may na ko lalan na kung got si sa rekatla na kay wa kung tama na kay kaksaking ko wala at siya kainin mo gulo natin sa lane na naglang rush Jesus Christ amen ay kila malap